Također u ovom odnosu prema ljudima vrlo je bitno se drži zdrava distanca. Zašto? Zato što đavo zna da najveće svađe, problemi, nemiri nastaju u međuljudskim odnosima. I zato on pokušava da ljude zbližava više nego što treba, da ljudi ulaze u emotivne veze. Ne mislim samo emotivne veze, ovo muško-žensko, ne, nego i razna prijateljstva i bliskosti, pa to pređe u malo više u emocije i navike. Ne, nikako to! Moraš zdravu distancu da staviš sa ljudima. Rekao sam zdravu, ne nezdravu distancu. Da ne ulaziš u ničiji vazdušni prostor i da niko ne ulazi u tvoj vazdušni prostor. Tako ćeš se zaštititi od đavolovih spletki da vas posvađa. Ma gotovo svako prijateljstvo i svaka bliskost koja je bila dublja nego što treba ili više nego što treba je loše završila. Evo sad vam kažem i među hrišćanima i među nehrišćanima. Vrati se malo nazad. Stavi distancu u svemu, pa i sa braćom i sestrama. Samo sa Isusom i sa bračnim drugom nemoj da postaviš distancu. Sa drugom, sa svima, zdrava distanca. Zašto? Zato što tu đavo sprema spletke.